Halo guys, selamat petang. Hari ini kita di sini kebun lagi guys. Ini dia umur padi 1 bulan 1 minggu guys. Kita tengah pasang kayu guys. Dia punya tiang semua. Lama lagi nih guys, sebab belum komplit dia punya perkakas nih guys. Ini kita punya sulap ini ukuran 16 kali 15 guys.